Mang, ditabihan. Lagi pengen ada bang. Mang, ditabihan. Angke pengen perangkat. De, beli tabiang kalian. Lagi pengen ngalap peragak, cai. De, beli tabiang kalian pengen ngalap peragak. Apa pak? Apa pak? Kumsa bapak itu nih kayak memang ada camen tundan. Cai berjalan awak lincahan. Duh, bapak jangan senada kalah hangok. Ya gue sedih. Mana meja bersih jangan jalan. Nah, ngalin dek. Nah, ciwak panah ada deh. Tuh, meme takin fisik. Nah, meme pesan unden, meme takin fisik. Mana bersih mek? Wah, bapaknya takin. Bapak kau nih bersih, meme unden. Nih. Jam. Pak, bapak nanti jalan. Hujan nih, neng belum ninjang. Kerobok. Yang cai gelem udah dian yang bapak gelem harus bahaya sengaja ama cai. Jalan ini jalan neng. Mana ini pandang hati. Kerobok. Bencang gelem, susah no. Apa sih mau suntik? Menggenap, di bapak masang biaya ben. Mana lapis nih si bapak? Yang bapak gelem kan dia nih dari lolo ben melengis mau pijat wak cara badak gitu Wah, yang bapak gelem kan ada lolo, yang cai gelem kan suntik usang biaya. Cocok. Mana ya pisik. Bapak ini.